U ovom video snimku vam pokazujem Minhen, grad multikulture. Ovdje se prepliću sve nacije iz svih krajeva svijeta, pa tako i balkanske nacije. I ovdje je puno ljudi sa Balkana. I jedna zajednička stvar jeste da svi ljudi sa Balkana ovdje kad dođu su jedno, drugovi, prijatelji, kolege, zemljaci, zeme, Bosanci, Hercegovci, Srbijanci, Makedonci, ali svi se razumiju i svi kad kažu, što kažu i Hrvati, i Slovenci, i Kosovari, i svakome od njih kad kažeš dobar dan, svi te razumiju. Kako si, svi te razumiju. I ova Njemačka je dala mnogima slobodu i veću nego u matičnim državama. Upamtite da u ovoj Njemačkoj imaju svi pravo da imaju svoje vjerske obilježja, poštuju, slave. Ovdje imate i kulturne centre i više u Njemačkoj ima kulturnih centara već što ima u mnogim balkanskim državama i različitih naziva i svega. U ovoj Njemačkoj koju na Balkanu mnogi tumače da je propala, u ovoj Njemačkoj u kojoj mnogi prizivaju Putine udri Putine, jeste samo jedno, ili nisu bili ili ne žele da vide i da razumiju istinu. U ovoj Njemačkoj tebe Švabo ne gleda ko si ni šta si, već bitno mu je da si radnik. Evo ga, ovdje je jedan prelijep objekat, mora sam ovo da snimim. Znači prelijep objekat za suvo meso. Ovdje je ta čuvena pijaca do podne, bude puno ljudi. A sad ćemo vam pokazati ovaj dio Marin placa koji je sada posebno interesantan. I vidite vi ove lokale. Nikad, ama baš nikad, Švabo nije pitao ko si, šta si, otvori, plati. Uredno plaćaj poreze i možeš raditi. Poštuj propise i možeš raditi. I ovdje nikad niko se nije usudio i došao od nekih njemačkih fanatika, a svagdje ima fanatika, da utjeruje reket. Samo reket ima na Balkanu, pogotovo sprega politike i kriminalaca. Ovo je Henry Sir, jedan od najzanimljivijih objekata. Ponovno moram još jednom da snimim. Hello, wie geht es? I kannst schauen dizajne video. Znači ovdje imate raznih vrsta sirojeva, raznih ukusa. Nešto je prelijepo, savršeno možete. Ovo je sve sirojevi, sve su vrste sirojeva. Ovdje imate čitavu proizvodnju, znači sa domaćih farmi, familija sirjeva. I ovdje imate razne ukuse, stvarno nešto koje ljubitelj sirjeva može sve na jednom mjestu da dobije. Stvarno prelijepo. I ovdje imate ovaj izlog, stvarno poklon. Znači ovako kad idete u goste možete
jedan poklon nositi sir, lopaticova za sir, stalak za sjetić, razni gift. To vi vidite kako možete prelijepo nešto nesvakidašnje iz svakakvih sireva i raznih biznisa možete da vidite u Njemačkoj. Vidite vi sad ovdje svakodnevno na hiljade ljudi proći. I po ko zna koji put opet kažem, ovdje niko te neće pitati ko si, šta si i odakle si da te drugčije gleda. Niko ti neće zabraniti ni da otvoriš firmu, posao, niti bilo šta. U ovim svim radnjama rade svi narodi svih nacija. Ovdje svi slobodno hodaju. Ovdje možeš proći i majicom Zvijezde, Dinama, Partizana, Širokog Brijega, Želje, Sarajevo. Bilo kojom zastavom, niko ti neće reći. Čak na ovome placu. Svakodnevno, bar sedmično jednom se desi da neka udruženja, udruge ili bilo koji sa prostora bivše Jugoslavije nešto obilježavaju. Čak sila njih obilježava ovdje za Gazu protiv Gaze, za Izrael protiv Izraela, za Iran protiv Irana. I svi ti imaju svu slobodu da ovdje obilježavaju svoje tradicionalne stavove, svoje nacionalne interese. Ali niko od njih ne teži nešto previše da se vrati u svoju državu i da se u svojoj državi bori za nešto. Ja i kroz ovaj video snimak pokušavam narodu da objasnim da ta borba je neprestalna i da ta borba mora da traje iz dana u dan, odnosno iz časa u čas, i da mlađe generacije rođene koji nisu mogle uticati na rat i dešavanje 90 treba i da polako preuzmaju sudsku, izvršnu i zakonodavnu vlast. S jedne strane, da li oni htjeli ili ne htjeli, biologija sahranjuje one koji su nas uveli u bratoubilački, komšijski sukob prebrojavanjem krvnih zrncadi, a krv je kod svih crvena. U tome i jest najveći problem. Budi vjerski opredjeljen šta god hoćeš, ali da se pobijemo i izginemo zbog toga, to nam nije potrebno. I samo